abaganzi. Twende sasa kwenye wanafuata watawala. Terme ikoreshwa mu rugo. Terme inatumikishwa mndoa. Niyo terme ikoreshwa ku banyagihugu no ku baganzi. Ndio terme inatumikishwa kwa malaya na wenye wanatawala. Abana babwirwa ngo watoto wanaambiliwa eti mubahe so uheshimu baba yako na mama yako. N'abanyagihugu bavugwa bwirwa ngo mubahe wanaambiliwa eti muheshimu wanaotawala. Directement hapo uca mumva ko abaganzi mnafahamu si kwamba wanaotawala wako na kazi ya wazazi. Hapa nimeanza kupanda. Abaganza wanaotawala bafise role y'abavyeyi wako na kazi ya wazazi. Reka nababwiye acha niwaambie politike mwirekera abanyapolitiki. Politike mwachie wenye politiki. Bibiliya ibishengera. Bibiliya iwe ya kanisa. Kora ibintu uko Bibiliya bigusaba. Fanya kitu kama gisi Bibiliya inakuomba. Uzobaho uko Bibiliya bigusezeranya. Utaishi kama gisi Bibiliya imekuambia. Gira mugenzi wawe kora ibintu uko Bibiliya bigusaba. Mwenzako fanya vitu kama gisi Bibiliya inavikuomba. Uzobaho uko Bibiliya bisezeranya. Utaishi kama gisi Bibiliya inaviahidi. Ni wakora ibihushana. Ukifanya kinyume Uzobaho ibihushana. Utaishi kinyume. Rero kora sasa fanya ibintu uko kama Bibiliya bigusaba. Gisi Bibiliya inavikuomba. Amen. Tubaye mwisi tunaishi katika dunia aho politiki zigenda zirahinduka. Pale penye politiki zinaenda zinabadilika. Iyo ni normal. Hiyo ni za kawaida. Ariko kenshi lakini mara mingi twamatugwa mu mitego. Tunakuwa tunaanguka mu mitego. Kubera uyu adafise inyungu ziwe muri ico gihe. Kwa sababu huyo mtu ana faida zake moyo wakati. Akwigisha gutuka abariho muri kino. Anakufundisha kutukana wenye wanatawala. Bibiliya ikakigukomora. Bibiliya inafikiri kukonsola. Kukivuga ngo wubahe. Kwa sababu inasema heshimu. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Wubahe. Heshimu. Aha rero habere maso. Hapa sasa mpawe makini. Naho senge wawe umushira kugira president uyu munsi. Hata kama shangazi yako umfanye president. Nazohera mu nzu yawe. Hata anzia mnyumba yako. Azokora ama responsibility. Atafanya responsibility. Umuntu wese Imana ihakuganza. Mtu wote Mungu anapatia kutawala. Munzira yose azoba yaje ku butegetsi. Munjina yoyote amekuja kutawalia yemo. Imana ibifise mission y'ikigomba gushika ko muri periode hii. Mungu anakuwa yuko anataka kufika yuko kwa wakati wake. Akazi kawe ni kamwe. Kazi yako ni moja. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Igihushane cico uri hanze ya Bibiliya. Kinyume ya hivyo uko nje ya Bibiliya. Tuganire gato. Tuongee kidogo. Abakuru b'ibihugu wakubwa wa maisha mu bihugu vyose vyo kwisi katika nchi zote za dunia bafise role y'abapapa. Wako na kazi ya wababa. Kuko kugira ngo uganze igihugu neza. Kwa sababu ili utawale nchi vizuri. Utegerezwa kwiyumvamo kwa rabana. Unapaswa kujisikia kama ni watu. Mwibuka aho twahereye. Kumbuka penye tumeanza. Niyo formule y'Imana. Niyo formule ya Mungu. Kugira ngo ibintu bigende neza. Ili vitu viende vizuri. Mu bihugu vyose je dis bien. Katika nchi zote. Si mu Burundi gusa. Sio Burundi tu. Agira igikorwa cy'umuvyeyi. Anakuwa na kazi ya uzazi. Kugira ngo yumve igihugu nk'aba. Ili asikie wanaye kama watoto. Haleluya. Haleluya. Murabiswi wacu umukuru w'igihugu tumwita Sebarundi. Unajua kama kwetu president tunamwita baba wa Warundi. So nico kimwe rero muri Amerika ubu Trump ni se banyamerika. Ndio mmoja hata Amerika hivi Trump ni baba wa watu wa Amerika. Macron ni se Bafaransa. Macron ni baba wa watu wa Ufaransa. Kisekedi ni se ba Kongomani. Kisekedi ni baba wa Kongomani. Mama Samia Suluhu ni mama wa Tanzania. Mama Samia ni mama wa Tanzania. President Kagame ni se banyarwanda. Ni baba wa Rwanda. Je ndiko ndigisha nigishukuri nkuko komeza. Nikiwa nafundisha ukweli gisi ulivyo. Le vieux papa là. Uyo mtama. The chief Museveni. The chief Museveni. President Museveni. Ni se baganda. Ni baba wa Uganda. Ruto ni se wa Kenya. Ni baba wa Kenya. Nyumviriza rero ndakwibira ba. Nisikilize sasa nikuibia. Byo kubaho neza. Ya kuishi vizuri. Mu gihugu no mu mahanga. Katika nchi na nje. Hama. Alafu. Kubera kumu mama. Kwa sababu mama. Mumutoye mutamutoye. Mukimchagua na msimchague. Yama afisi jambo hafi y'umugabo we. Anakuwa yuko na neno karibu ya mume wake. Achagira role y'aba mama. Anafika kuwa na kazi ya wamama. Nico gituma kwisi yose. Ndio maana duniani pote. Hariho ico bita office de première dame. Kuna chenye unaitwa ofisi ya first lady. Iyo ofisi jejwe. Iyo ofisi sasa inahusika nini? Ijejwe ubuvyeyi. Inahusika uzazi. Kuko uganza. Kwa sababu anayetawala. Bashoboye kumuha raporo gihuti. Wanaweza kumpatia report naishire ku mutima. Asiweke kwa moyo. Ariko umuntu agafisa akajyango. Lakini mtu anakuwa iko na kamlango.
mlango kuinjira kwa first lady kakuingia kwa first lady America, France, anyway akisigura anajitafsiri kugira ngo umumama ili mama abitware neza ko mupapa avipeleke vizuri kwa baba. Iyo dossier bacha bayiga bitonze. Iyo dossier mnafika wanaisoma ko yaronse umuryango ko mumama. Maana imepata mlango kwa mama. Bino bintu ni byaba mu rutonde nyago. Hivi vitu vikiwa katika orodha ya kweli. Iyi si yojo. Hii dunia inataka kuwa tamu. Ariko biragoye. Lakini ni vigumu. Ndacariko ndatahurika. Ningali naeleweka. Ndacariko ndatahurika. Ningali naeleweka. Aha rero hapa sasa ni uza kumenya ko ivy'Imana bipanze neza. Ndipo utajua kwamba vya Mungu vinapangwa vizuri. Igihugu cyose. Ichi yote. Jewe ninjira. Mimi naingiaga hemo. Nsengera ukiganza. Naombeanga mwenye naitawala. Any country I enter. Igihugu chochote ni njira. Umuntu wa mbere nsengera. Mtu wa kwanza naombeanga ni president. Maana hezagira umukuru w'igihugu wa kino gihugu. Mungu bariki president wa nchi. Kugira ngo akore neza ivyo wamuhamagariye. Ili afanye vizuri venye umemwitia. Cyane cyane muri kino gihe nanje ndakirimo. Sana sana mwa wakati na mimi ni moyo. Kuko nzi yuko n'umupolisi umwe baraduhura ari munsi y'amategeko y'uwo nyene. Polisi barabara tunakutana yuko chini ya sheria huyo. Nico gituma ngomba gufata indege. Ndio maana nikitaka kushika mvyo. Uzombona kuri Google. Utaniona ku Google. Bandiko ndabaza ninda ganzi gihugu ngiye. Niko nauliza nani president wa nchi naingia. Nandika gucha the current president of this country. Nandikaga president wiki gihugu ngira ni nchi leo. Mwice gihe. Mwawi wakati chanangura gusengera uwo mugabo cyangwa naanza kuombea huyo bwana kuko ngiye aho Imana yamuhaye kwa sababu naenda mahali Mungu amempatia. So tuvyumva rero mba mu Burundi. Unafura sasa nikiwa naishi Burundi. Uwo nsengera wa Mungu. Mwenye naombeanga umemsikia. Mona mi. Ndugu yangu. Nao no gusengera gute. Hata kama nikuombea uja adateka. Ule kama haiko salama. Ushoboye kumenya ko ibintu bigenda. Unaweza kujua kama vitu ni vibaya. So yo ninjiye Uganda. Nikiingia Uganda sasa. Sengera Museveni. Naombeanga Museveni. Yo ninjiye Tanzania. Nikiingia Tanzania. Sengera Mama Suluhu. Muratangazwa ngo n'umuislamu ari kuri kwamwita mama. Unashangaa ngo ni Muislamu na muita mama. Birakora abangiye mu gihugu ciwe ndamwita mama naye. Binakuhusu nikiingia mu nchi yake ni mama, hakuna ingine choice. Tureke kuvanga ivy'umubiri n'ivy'imwene. Tuache kuchanga vya kimwili na vya kiroho. Umuntu jewe iyo ninjiye mu gihugu. Mtu mimi nikiingia mu nchi. Umuntu nguma natura ubuntu bwiwe kuri jewe. Na bakenga na kili neema yake kwa mimi. Sio mwenye natawala. N'umukozi w'Imana akomeye muri cyo gihugu. Ni mtumishi wa Mungu mkubwa mwa hiyo nchi. Go. Cyo gituma birateye isoni yo tutemeranya kugira ngo umwe aboneke ko yaduze kugira ngo acike kuvertire. Ndio maana vinatia haya wakati atukubaliane ili umoja aonekane kama amepanda, aonekane kuvertire. Maana afasha gutawala biko biravugwa. Sema Mungu nisaidie kuelewa venye viko vinasemeka. So uko niko bimeze rero. Hivyo ndio kisimilivu. Ndi muri Kenya. Nikiwa Kenya. Sengera President Ruto. Naombega president Ruto. And I say God bless the father of this nation. Bavuga timana hezagira umuvyeyi wino hanga. And as long as me kandi nkuko ndi hano ndi muri responsibility ziyo niko katika responsibility zake mfasha nyorohereza nisaidie sasa nirazishie na gihugu na kimwe ntasohoka n'umugisha hakuna nchi tamwe zitokagi na baraka kuko nzi uwo basengera kwa sababu najua mwenye wanaombea none utemeye uw'Imana yemeye Imana izokwemera gute muri cyo gihugu sasa wewe kama ukubali wenye Mungu alikubali Mungu atakubali aje mwa hiyo navuze reka kuvangibiye nilisema acha kuchanga vitu bazogenda babisanya wataenda wanapishana ariko umenye ngo uganze ubu lakini ujue mwenye anatawala sasa umupingire mu cyumba chao umpigie mchumba chako foto yiwe ni uzosanga kuri banki au giye gusaba ideni sinzi kwizoguha cangi zokwima lakini picha yake utaikutana mbanki unaenda kuomba deni sijui kwamba utapata wala ico gituma mwarabuza amadeni mu mabanki ndio maana mlikosa makredi mu mabanki Biblia ivuga mu gitabo cha Ecclesiastes 10:22 ndimbaza ngo Biblia inasema ntukavugire nabi uganza usisemi vibaya anayetawala cyangwa umutunzi wala tajiri kuko akanyoni kazomushira inkuru eti kwa sababu ndege inaweza kumpelekea habari siga ngo utangiye kuvuga nabi uganza ukacamva umenye inyoni irakubwiye ndagiye ndabimubwira tu it's gone that's your Bible inamaanisha ukianza kusema vibaya unasikia ndege inasema ujue kwamba anaenda sisi kama mko mnanao sijui kama mko mnanielewa ntukavume umwami msilani mfalme eka naho vyoba mu vyiyumviro vya mutwe hata katika mawazo yako mu mutwe kichwani this too much kandi ntukavume umutunzi arateye ubwoba tajiri anatia uoga mavyumvise nawo woba haruguru kumbe mbeti hata kama uko chumani mwako kuko inyoni kwa kuwa ndege
kuko inyoni yo mu kirere izotwara inkuru. Atachukua sauti. Ibaze rero wamuvumiye mu vyumviro hama ugiye kurondera credit, inyoni yabivuze muri banki 0 utarantre bila hata 10. Jiulize, umemsemea mafikira alafu ndege inakuja na mpelekea habari, unaenda kwamba credit mbenki haupati. Reka abanyapolitike bakore politiki. Acha watu wa politiki ufanye politiki. Nimba uyirimo ikore neza. Kama uko emo fanya vizuri. Ariko nusunika abantu umuvumo kuko tubaha abaganza no kwivuma. Lakini usisunikiwe watu mlaana kwa sababu ya kutokuwa kuheshimu wanayotawala. So chaumva ndi Kigali nsengerande. Ndi Kigali nsengera President Paul Kagame. Unafikia kama nikiwa Kigali naombea president wa Kigali. Umukunda utamukunda ndi mu gisagara ciwe nsengera uyo. Mpende usimpende nikiwa katika mji wake naombea uyo. Nenda keneye amahoro je. Kwa sababu katika huyo muda nakuwa niko hapa na nahitaji amani. Sizi kuvanga vangi ibintu. Sijui kuchanganya vitu. Kuvanga vangi ibintu rimwe n'ubujyaja no kwigisha. Kuchanganya vitu mwana jamaa mmoja ni unafiki na kujifanyisha. Umunsi umwe nabonye umuntu akubita ikofi Macron president. Siku moja nimeona mtu anapiga kofi president Macron. Mbona bandungiki video? Nikaona unitumania video. Ngora bamukubisa ikofi. Eti tisema umempiga kofi. Ndavuga umuvumo. Nikasema laana. Ninde yose gukora ku mwami? Nani alipima kugusa? Ninde yose gukora ku mwami? Nani alipima kugusa? Who touched the king? Ninde yakoze ku mwami? Abandi bariko baratwenga ngo karakoma. Wengine walikuwa wanacheka tikana koma. Réfugié burundais en France. Réfugié umurundi mu Faransa. Barakubise president mu Faransa. Banapiga president wa Faransa. Uranezerewe. Unafurahi. Nico gituma udafise document. Ndio maana una document. Repent. Ihane. Tubu. So ushetani washindaga ujanja. Uyu shetani anamrusha mayeri. Nigute wojoherwa ngo bakubise Macron? Nigute wojoherwa ngo bakubise Macron uri mu gihugu ciwo karyoherwa akiri president w'ico gihugu. Hama document kugira ngo uzihabwe niwe ahinduye itegeko. Abore wagahindura itegeko byahindutse baza kurisigurira mu nama nshinga mategeko. Nasikia dunia tweshinda. Murumvi no sitwaye. Mvuge canke ceceke. Niseme wala ninyamanze. Mu gihugu cacu. Mwinchi yetu. Higeze kuba president. Hariwe kuwepo president. Kumbuke kwa tamoko mvuga. Kumbuka kama sisemangi makabila. Aba bana nanje basanzwe babizi. Wanaoishi pamoja na mimi wanakutana. Twigeze kugira president. Tuliwahi kuwa na president. Arinjira muri province kana. Akaingia province fulani. Bamukubita itomate. Wakamrushia matomate. Bamukubita amabuye. Wakamrushia mawe. Nico ginzara yatangu. Ndio wakati njaa imeanza. On ne touche pas au roi. Nibakura ku mwami. That's the order. Kukima nivuga ngo nimbuyo arico gicapo canje kwisi mu mukubisa amabuye. Je muzomena. Let me show you that I'm a God. Maana Mungu anasema kama huyo ndio picha yangu mnampiga mawe. Mimi sasa mtanipasua reka ndabereke ko ndi Imana. Nanse kuvuga izina kubera abakiri batogira ngo bagire matuza atacha maze ariko bakuze mwamenye uwo mvuze, right? Nimekataa kusema jina ili wenye hawajui tufanye utafiti. Ukuboko gucya. Mkono hivi. Urateye ibuye uganza. Unarushia jiwa na you are a dead person urazani umuvumo rubyaro rwawe. Umeletea laana kizazi chako. Bora atosingeza iwanga. Iyo jari gufuma nuzavuke. Biblia yavuze gute? Biblia inasema aje? Nukamuvugire no abiro mu vyumvire. Usimsemee vibaya kwenye mafikira. Iyo niyo kuvuga. Ndege inaweza kabeba hizo sauti. In my life. Mu buzima bwanjye. Nirinda kuvuga n'aba baganza. Najirindaga kusema vibaya wanaotawala. Nibaza ko mutangiye kumva imvugo ndiko ndavuga. Nazani mnaanza kuelewa msema niko nasema. It begins muri familia yanyu. Binaanzia mu familia yenu. Nico gicapo. Ndio picha. Imana ivuze ngo twubaha abaganza. Mungu anasema tuheshimu wanaotawala. Kubera gusamara. Kwa sababu ya kuzuba. Mugiye kuryama. Mkienda kulala. Mwaravumye abaganza. Mulilani wanaotawala. Musigaye muburara ijoro n'umurango murondera daimoni aho yinjiriye igisiga carabivuze mutakula hewa. Munalala nje usiku na mchana mnajifikiri mali vimeingilia. Ndege amevisema muzojya umuyaga. Muzobandanya mwihana ubusambanyi ego mwana bushoboye kumbe shetani yarashoboye maformula angana gute. Mtaendelea mnatubu kusuzi nifu ndio mumeweza kushinda lakini shetani aliwashinda ujanja. Kora role yanyu. Tumikisha role yenu. Kora role yanyu. Fanya role yenu. Haya anaweza kubaza ngo mbeni mani kuvuga iki mu gihugu. Kuna wenye watamliza eti Mungu yuko anasema nini? Chanda mubaza mu Kiswahili wewe ujeje biki kugira ngo ndakubwira ije Imana ikora vuga muri kino. Nafika namuuliza kwa Kiswahili wewe unahusika nini? Ili nikwambie vile Mungu anasema ibimbye kugira ngo senge. Maana kinambia na nambia ili niombe. Egera abari hafi yanje sukwirata. Jonge wenye walikuwa karibu yangu sio kujivuna. Amatora gombabe. Narababwiye vyose na detail. Niliwaambia vyote na detail. Ibintu vyose. Bobo nababwiye kugira ngo bamenye ko Imana izi vyose only. Wao niliwaambia wajue kwamba Mungu anajua vyote tu. Nakubwira barabizi. Ndiko ndavuga Maduro barabizi byo ndiko ndavuga. Wanajua vile ndiko nasema. Ibintu vyose na hilo bari. Ariko iyo ngiwe. Lakini nikiambiwa. Role yanje ndugusenzi. Kazi yangu ni kuomba. I'm a custodian. Je suis un gardien, ndegerezwa gusenga.
ndiko gardien anapaswa kuomba. Kagezi yarababwiye, Prophet Kagezi yarababwiye. Prophet Kagezi aliwaambia hapa. Uyu muntu n'umusenzi. Huyu mtu anaomba. Uyu muntu arasengera kino gihugu. Uyu muntu arasengera imiryango. Ndabwirwa kubwo gusenga. Naambiliwa kwa ajili ya kugira ngo ndabibiblie. Hapana hili ni viseme. Abo twari kumwe ku musozi. Wenye tuko pamoja kumlima. Narababwiye. Niliwaambia. Hariyo n'ukuntu batanga prophecy ku baganza. Kunaanza gisi wanatoa unabii kwenye Jenda teguwe kuko isi yose nzotanga prophecy ku bazije. Mimi naandaliwa maana duniani pote nitatoa unabii. But remember. Aliko ibuka. Umunsi uzogenda imbere y'uganza. Siku tena mbele ya mwenye natawala. Ucu mutungura uteke gutya. Alafu mtu n'uyu muhungu wanjye. Hata huyu kijana wangu. Muzobona ukuntu ndamuha prophecy. Mutaonaga gisi napateka prophecy. Kuko nahari ngaha mu ishengero. Sasa kama iko hapa kanisani. He is a leader, n'umurongozi. Ni kiongozi. Ngira malimite. Na kuanga na hari ibyo ndamubwira ngaha ibyo ndamubwira ku ruhande. Ni jewe negerezwa kugarura honore yiwe. Ni mimi napaswa kurejesha heshima yake kama mwenye natawala. Azanye ivyimwe makanyubaha ivyo ni vyimwe. Yeye kileta vya kiroho kiniheshimu vya kiroho. Lakini anajua kama namheshimu chenye. Kuko niko bimeze. Umunsi rero uzohabwa prophecy. Siku sasa tutapewa ukagenda kuganza. Unaenda kwa mwenye natawala. Ukamutungura utoki. We imani izokwere. We Mungu atakuonesha. Abamuchungera umuteka. Wenye wanamlinda. Batakurashe ako gatoke gavunike. Kama hawapigi risasi kwa kidole kavujike. Imani izobahana. Mungu atawazibu. Ni vyiza ko bakumena kugira ngo Imana nisubire kukumena ubwa kabiri. Ni vyema wakupasua, Mungu asiwezi kupasua mara ya pili. Imana ni idusaba kubaha. Mungu ndiye anatuomba kuheshimu. Tutize kubaha abaganza. Tutize kubaha bari hejuru yacu. Kama tusomi kuheshimu wenye wako chini yetu. Nituzokubahana bari munsi yacu. Hatutaheshimu hata wenye wako chini yetu. Abavyeyi benshi bariko bararira. Wazazi wetu wako nibakicubahwa n'abana babo. Hawaheshimiwi tena. Ariko nibo bahevye kubaha bari hejuru yacu. Lakini wao ndio waliacha kuheshimu wenye wako juu yao. Ndabivuge buhoro. Nibiseme pole pole. Abana benshi bikiriri. Watoto wengi wakiriri. Basigaye bononekara n'urumogi. Wanakuwa na aribu. Abavyeyi benshi mubaje ko ndabasengera ndabasengeye kandi barataba. Kuja niwaambia tena wamesaidia. Vuzi vyo Imana inkoresha. Nasema venye Mungu abo nasengeye barahindutse. Wenye niliombega wamebadilika. Tagihumbi na kimwe nasavye abavyeyi babo banamushingira Imana. Les fils et les filles des milliardaires. Abahungu n'abakobwa b'abatunzi. Bamabibaza ngo nabigishije iki? Balikuwa zaleti nimewafundisha gani? Nabigishije kuba abavyeyi babo. Fundisha kuheshimu wazazi wao. Ariko uyu munsi gituma bariko barononeka. Lakini leo kwa nini wako wanaribika? Nuko abavyeyi bahevye kuba bari hejuru. Ni kwa sababu wazazi waliacha kuheshimu wenye wako. Icyo ugomba ko abandi bakugirira nabo bagirira abantu. Chenye nataka wengine wakufanyie kifanyie wengine. Dufise igihugu cyuzuye abana badafise indero. Leo tuko na nchi imejaa watoto wenye hawana hata. Tugiye kubakubita. Tukienda kuwapiga. Imana yakubita abavyeyi kuko igihugu cyuzuye abavyeyi batagifise indero. Mungu anaweza kapiga wazazi maana nchi imejaa wazazi wenye hawana adabu. Kuko tutakicuba abaga. Kwa sababu hatuheshimu tena wanaotawala. Niko ndatawurika. Niko naeleweka. Abo turi kuba bagire gutya. Wenye tuko pamoja wafanye. Vuga ngo Mana mfashe. Sema eti Mungu nisaidie. Zinjire bimfashe bino bintu. Vingie vinisaidie. Amen. Amen. Ivyo vyose bica bituma dutahura Imana ivyo ijejwe. Hayo yote birafumira tuma tunamuelewa Mungu venye anasema. Turaduze muri dimension Dieu. Tunapanda sasa kiwango Mungu. Ivyo rero bitwigisha Imana ijejwe kuri twebwe. Hivyo sasa vinatufundisha chenye Mungu anahusika kwetu sisi. Buganza kama mwenye aje kutwitwararika. Anahusika kutushughulikia kama baba. Aje kuturera. Anahusika kuturera.